Ka design ki riam ya tho ba ya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Khubor, Yuan Rakshapi ki Khubor Hakimat Kiman, Tunya sedang syua ki Khubor na ke Jylla. Menteri Rangba ke Jylla, ukon rak kongkel sangma. Rengkat kejeng sendan lang jung sembut Menteri Rangba, berkemi ikhtanat kampuk yeng, bak Presiden Tensong, haka kera trik Nailar ajar posau. Kelibnya kendu yu Menteri jong Sarkar India, berkemi ikhtanat kampuk yeng, Amit Shah, ban pensengau hau, haka biadai bak kejeng penklan, kejeng pahara kaput jong keri India ber Bangladesh, namar kejeng ki kebajur hakeri Bangladesh. Hau kerua belapha shikila Pyrthei Khubor konrak sama uliat ho bolapan syuk-syuk iki bor pahara banyadai ka kaput naga jingwan rong bean jung minder negeri Bangladesh. Sangut kirunar ki bamla setia ben itu dor khaman blakin no begide bedan kti ban kawang tu petrol bam yu dormat jong JN Bauri blapin yang ha Bauri mansion dan kti Shillong kablaja ka khatwei trik Nailar ajar posau kesyak kem hagi pulit jangla imkra police station. Ya kini lepin tikna du Superintendent of Police ke East Khasi Hills ubak Sylvester Nong Tenger bat ya thoru bagi pelit Joglaim Crab Police Station kala register kes ru halo kini ke jingja. USP uliat ho bagi runar hadi mikla kawang dau petrol bomb yu statue kala pen pat ru ya ke yet jingkhang jong ke ATM badan markham da ka bakawang da ki mau. Ki Sipai Border Security Force ki ba pahara kaput kilhap pensiat kuli syasun ban penting bat ban bekra ki minder nakeri Bangladesh ki buantur da Kylleng kenda lingba kawa lalpani ban klong mau bat klong syam hakatiau beladam. Ya kini lepentip dak Sipai BSF hau MLA jaka Mawsen Ram constituency uba Olen Sing Sun blalet jurup ya ka kaput haga sini thok ding ka khandai trik Nailar ajar posau ban pentikna ya ka jingsngan jingau shong ki bisong basa hagi snong kaput jaka Mawsen Ram constituency namar ka jingkin at ka bajur ka bala khi hakari Bangladesh. UMLA ringkat bat ki officer in charge jangki santli ki border outpost Rajiv Kumar klashong jingalang shwa bagi commandant jangki santli ki border outpost hadangar border outpost ringkat baki nong yalam jangki snong kaput banyathire tai sani lagi jinglong jingman hakaput. Ka jing tua jang khandokti bat ki mau kablalin shop hapadeng ke Surok National Highway 6 haki benta jang snong Sunapur bat haki snong Kuliang klawanra ke jing heng kali ke bajur bat ki kali kala sakut hapadeng Surok klam light din tisho banjam syakman namar ki maurit ru kala toy lang baka khandokti. Kani ke jing tua jang khandau hapadeng jang kani ke Surok ke penyeso i kattu kani ke Jylla hakathan chutai lami ngi ke deiru naga jingjur sebapala jong slap ha East Gender Hills kat hadu beginong tre jaka National Highway Authority of India kila hap pendurut ban pin khot ya ke khandau bat ka kti ke blatoi hapadeng Surok. Ki dekat jang Nyau Trap Youth Council bat Nyau Trap Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills District Unit hadim kelet IT dekat jing tho how Deputy Commissioner jang Southwest Khasi Hills District akan trik Nailar ajar posau ban penklan ki bor pahara na ka benta ban khangla dekat jing yo rong jang minder negeri Bangladesh port usam jang keri India hakash trik Nailar ajar posau kini ki arli ki kinhun kelet jingo yagi snong ki bidan hakaput nadu kesnong bosora balat ranikor bat nongjri. Syuraba kesamla bandri lang lingdo kan mi nala ke jong ke yeng kesam benet yashim benta ha ke jing ko be khon kti keblatip kum ka World Arm Wrestling Championship ajar posau keban selong ha Moldova kata nadu ka khandre trik Nailar hadu ka usan trik Nailar ajar posau ki kena school barim jangka alumni association rengkal bak nativity higher secondary school maukarwan klakit bok kit riang ya kan ke samla da ka ba ais ngobha ya ka song pisa kum ka bayar neng halenti. Kasamla bandri hunling do kebla khandreus nam karta negashnong Shillong Southwest Khasi Hills District kedai ke bedang pulia ya kelas 9 nativity higher secondary school maukarwan kelongru ke beet bhai ke jing kai sports khamtam ya ke jing kai arm wrestling. Hadim bigi dekat jang Nyau Trap Youth Council kelab ya ke jing sa miet bean bak jing ya khalai hayaudo
ki pulit im jong ka hima melim kila pen pau ka jing sngosi bat kila rai ru ban le da ka beting nang ni shakmat ya kum kini ka jing ja hapo yodo Haga jing kran bekla Pyrthei Khubor officer in charge ki pulit im uba san bon nong klau ulong ba man la kapo laju betha yike babu dukan ba om dei ban pen samit ya noi noru yodo dei namar mekidan ki bele persha ki pulit im la de ban shim ya ka number jong ka dukan ringkal ba ka kerteng ya ka bla pha she us im bun le ek badan kam bentapat tunya pha shi Khubor na kari ki bor sipai ki ba pahara jamun Kashmir kla penlong ya ke jing khenra ka bajor ha ki light ligi district jang Anantnag Kishtwar mar Udampur ke jing khenra klas dang nadu kash photrik Nailar ha ka than ko karnak jang Anantnag district ha ga ne ke jing khenra aro ki sipai India rengkat lang ba ki rupai ba kla do ya la ka jong ka jing em ke jing khenra ka ba ar la beteng biang ha ka khatwei trik Nailar ha ka than Kishtwar jang Jammu region Haga ni gajing khenra sipai la ther kuli bat ki le no hajan jang Kishtwar police station bat hadu mentak sipai ki dangai beteng ban thwet ikile no kibla phetre hading gani gajing ther kuli gajing khenra ka balai ki sipai India ringkat bat ki pulit jang Jammu and Kashmir klab beteng biang sahakat basanga jang Udampur district Kini gajing khenra kalong ban yada na kinu gajing jabas ngosi kibla banja hakasni rakhe jang India ikasni light lo jang kari Nyawut ki beriu naga Jylla Rajasthan haka khatwei trik Nailar kelangam Jylla hadim bikalijngi hakwa baganga bat sedang machna ril thru kerba gedang muja banya jingi kwa kala shlekinsan nakada bajing the jong labba ubajur bat prangot ki beriu ki bijingi hapo kawa kala du la jong gajing em kerba wei naki ulalat em dakasat Kumbah nyawut ki beriu ki belayap bat kendangut ki wepan kila mensau hading gijing ya yu para beriu haka step khara trik Nailar haka baba Sitnath temple haka Jylla Bihar ke district magistrate jongka Jahananbad ka alen krita pandi kala thu bagi Bosenshar district kala shimkhya mardor halo gani gijing ja balala rubantem gijing khenyat para beriu ki biekni benyodong shapok ke temple Kawai ke video belasa priang kelai rap ya ki pulit jang Madhya Pradesh ban pen prai kawai ke tem shna tiar siat bian hapo ke Jylla ha ke mek na trik Nailar aja phosau ka jingyo jingtep jang ki pulit halo ke jingdan jang ne ke karkhana shna tiar siat kala ja hadir kawai ke video kelasa priang kala pen I bat kawai ke kinthei kedang sat ya ki pistol daga sabon kena pen pernai Ki pulit hadin meglayo jingshisha ya ka jakash na suloi galit khenra ya kwe ke yeng haganesh pura bariyo kurup ya ku suloi arktang ki pistol bat kwe jatiar sian badangshna Mentapa ngila poishi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Muhammad Yunus bla shimti ke chief advisor ban penyat ya ke sarkar Bashipor hagri Bangladesh unsalum ya ke jingalang jengginang elam jangkirit pat Hindu hakanong bad haka Hagasni baar bentaka tayo hading jing sha thombor geblaja Kylleng keri nadu kesni baga menteri rang bado barem ke Sheikh Hasina kelahir Shukino aka santri Nailar ajar phosau Kementeri rang bado barem jangkeri Bangladesh ke Sheikh Hasina kelapla bagadangla ban yaine hak Bosenshar tada kala IT no ya ke Dolenong St Martin ban Island ya keri Amerika ban penyat ya ke Doriau Bay of Bengal la ongi themei Khubor Habetho yagani ke jingja ke Hasina ke bedang rit tengen hapo keri India keletho baglahia Shukino hakasantri Nailar ajar phosau nama wakam kwa satya ban yoi ke jinglin kin jang kasnam ke jingya briu ke shirkhei hapo keri ka Hasina ke blakinjo nyapun rius nam karta klapen pau bak pangnot holo ke jingsha penlong sok pedung jaga parti jangka kawani league bat ongru basyan kanselet phaibyang shakari Bangladesh Chief Justice Jangkri Bangladesh Obaidul Hasan Zaino kumuklido jangkri ying bishar Supreme Court hadim boloyo pedang ya gijing aipor bakhado nakinang elam jangka anti discrimination student movement Chief Justice lapin bana baula resign nakakam hakaposhi biche no sngi hadengi nongeki laker court ya kaplau jangkri ying bishar Naloru Obaidul Hasan bungun kwe pat kinong bisha jangka appellate division kilapha ya shithi inokam ringkat bo Chief Justice Ketana sentiat jangka sarkar Israel kala maham lupa bagri Iran bat kekenhun le no Hezbollah kila pan hiar thma ya kiri Israel mentaka tayo
Kathme Khubor naga Defense Ministry Jangkari Israel kapintip bo menteri ke sarkar Yoav Gallant ulai ke jintip ke babnya halau ki buat beri Jangkari Iran ke jingkran bo Defense Secretary Jangkari United States uloi Austin ha ke jingalang belong hak sni ublei. Kathme Khubor ke thuru bakari Iran klapin Islam ke jingher thma yakari Israel nagada ke jing shapin bor hagari France nagada ke jing dan jang Olympic ha kanong ba Paris. Let's look that hadu bagi dia syampan kidagi kentin balatho hanong ba Paris Jangkari France hagas ni penkut ya kalimpung ile kai Olympic kablalong hagas ni ublei. Ke Paris kala IT ke syarak ke Los Angeles haga jing Kylleng jang ki nyo po jam ki pat ba hapo ke stadium ban Saki yaki aspa nyo pungut kinong shot bagi nong raikin thopru yaki nong ile kai hagas ni penkut ya Olympic. Uting shop jang ke Hollywood utam Cruise lara ban kawe ika lama Olympic kan baudang ai Khublei ru ikinong ya lekai. Tikito kilo ki Khubor hakimat kimat Khublei.